Halapaini tu ka whakamatala Honani whiroa mai whaingata No noa tawa ke whai ana Me tatalo moe o tu hei lala Halapaini tu ka whakamatala Honani whiroa mai whaingata No noa tawa ke whai ana We tatalo moe o tu hei lala E wisai, Rawakapo, Amasi mohono fuloto Kaneongo, Eneto, Na maunga ki e tai pono Na e toko, E whanua, E tupau o hapai ki o lunga Ke malui, me o lunga Atonga ni o whai o tupua Utulai na o tumatanga Matakau no ve ka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga Utukalonga luko e hake anga Utula aina o tumatanga Matakau no ve ka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga Utukalonga luko e hake anga He wisai, Rawakapo, Amasi mohono fuloto Kaneongo, Eneto, Na maunga ki e tai pono Na e toko, E whanua, E tupau o hapai ki o lunga Ke malui, me o lunga Atonga ni o whai o tupua Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangwe lolo a halai walu Sia ko ka whoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangwe lolo a halai walu Sia ko ka whoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu E wisai, Rawakapo, Amasi mohono fuloto Kaneongo, Eneto, Na maunga ki e tai pono Na e toko, E whanua, E tupau o hapai ki o lunga Ke malui, me o lunga Atonga ni o whai o tupua Ko korke u hufama I he talmalu whanua ka mai ngahi tala whatap ko tope ko wha whatapoat pa mihin. Talangata e te au whai ki tō mama o ka atai whainga maari e koni ke o atuai o mau polokalama ko I what whanua whau ki he weekend. Malo e tau mao e pongpongini pia. Malo e ngahi ngawe ko tope lawa ke whakahoko mai pe me he apina pa ngahi ngawe anga. Whatanga pe ku ongo le rea tu pe tau polokalama ka te motol I he pongpongini. Pea ku atu e tai loto le mo e loto fia ka te mo tolu e lava ke mo kau mai ke tau kau whadaha I polokalama ko ia o e ahoni pepe he ke te nau tolu te nau toki kau mai ke tau polokalama I hanau whainga maari I he taim te tau ko loto ke tai le rei e ki Minister Polisi ma Sia Prianga Paula Piven Piukal ki he tau polokalama he pongpongin malo e tau mau e ahoni Piven pa malo e ngau e pe mitongan mo fefe hake I he weekend I koni mo e ahafo o koe. Malo pistola pa malo e mo whanga mari. Kore te bigi u whanga te bewa tapo. Ko ini he wiki whi moi kina. Ko ku la le rei mai
pong ini gita pula e fia fati fa margin ko ilo pe foku lere ai fare area ta ni pe ku o ilo pe ku update pe kakai henga me ko ia i he lere me ko fare area ni ku na muy pe henga talanga ko mo fa hoko pe mo fa hoko i fare area ka ki mo ke foki mai ki fare area ko lo pe ki kamata mai aki i he whakaukau na pick up i mo press conference ka na whakahoko ai foki ko taha ai whika akon mo trucks ko la be ko isi weni ko whainga taa ke lawa fufaha no tala no loloto i mea ko ni ka ko ngā foki na lahi pe ni na na upe pe o kuife trucks ko na ma ko i he panke pure pe kana ta si proklama pe foki na ke tamai na ke taim na mo hua tu ai o mahino ke iai pe ke si ai ko ke mo one tala no ko pe he ko si folau to da ki to preanga ka goni ku mahino mai ku rifaki hono tau dea kana o hake mo press conference pe na ai fehu i ko ia ke ngā ke whaha wakai ki ai ko food trucks la hia ni a kilo ko me fe mai ka kai ke na wilo ke ai wai ko ha no hinga ku halai ai ki he trucks kai ke tatau e tau te ko ke tatau e tau te ai consistent e tau te ki he me ko as he lao pe mo nga ke si ko os i he os i tori e prisone ko stau te ni ki he amount of the tau ki he lao ka ko haku o kai ke tatau ai ke consistent ai nga tu ni ke fu kilo lahi abito ni na mau i he panke pure te a update i siu ke ko mau ko wai ona na ke le tatau ai tau te ngai popula ke mate ni ko si he prisone ka ko ni ku asimai e ko na hoko ko tau pe ia ta fitu ai ku ai pe fahinga e ke pe fo tau te kita e biven tra mai te ngai popula ke mate ko te ilo e pe ko te ri pe ai o pe ka te mate ke mo ui pe ka ku te nofo pe ma ai pe me fahinga mari ko la pe si ko family ka ko te nofo pe ai ke mate ko tau te ke mate ka ko ni ke tau ta fitu o ku ai amanaki lahi e ka kita ka te ama whainga maari ke tuku hifo mo hangi mea pehe ngau lelei me te vai pe te alo tau atai nai kuna fu kehe apito e piven ko e malo pisolo kawen he manga sa mari na ko alpo o campaigni o kore falala ka ke pule i le telefono ko si ui mai ne afio mi ka mo ke pule i le telefono fa ho vale ka o me ko ni ko nga ko ne malava hoko he ko nau ia pule le ke tapo standard ke o matu tamake me go ni he ko ha ka kai ki ai pe o tia ai fahinga dai mau he kilo nima pe o singa popula ke mate o stau tia ai ko ni kuna o si mahino pe hono ura po ke ko kilo ta nima pe o kai ke pa ku tau te tau ta fitu pe tolo i tau e ua wha moi agora te tau pepo e tau e taha nima pe nā ku hoha ia i he tau seni mai he kakai e nau hoha ke koe osio no tala tutuni pe nā ku i lewa e police commissioner o whaka eke ke ne mai nge update ke koe ni ono whamamahi stolo hunga
Mahana ko anga pe fo tu. He nei kai kia ha ko amanaki. O hifo ai wa ko ne National Intelligence and Security Unit ke malmalo ai putunga policy. Pe au ka watu he nga regional security conference. Mea te tau pek tala noa iai. Ka koe mea na wanga whatonga ai mahino e ngahi whakaukau mai he ako mai teknolosia. Ke whakapapau ia ki o kumalu e Pacific region pia malu e ngahi whanua. Ko mea koe na unofo ai he nei kai ke fu pay attention ai ngahi conference koe ni the issue con corruptions. He koe mea koe na uksio koe ki ai regardless. Advance for teknolosia. Poto fefe ai whankuri e potas. Matau fefe kau ngau he waa koe. Kakapau oku corrupt kau taki. E ka aonga katoa e fuiwi koe ia. All that energy, my full resources ko ia tai au. O fatu ho ha ni ga he na u pe au ia ko a tunga lau pe au ko ha pe ai ka kai ka ke mo. O fe ko e ku fai ke ko fa matala ko ia mo ni na so ko me ko ni te tau fai hala ka pau he kai ke tau lava taliu ke kakai ke hawe o entertainment ke ave me ko ni ke tau pota entertainment pe he kau polisia pe mo talaki tau pe ko crown law TPP Director of Public Prosecutor ke nau tai tikite i he kilo e wha po in hiwa. O whakaukau angai pehe mea koe ni, ai nau tite min, ai whiongo ngoi pe. Ke withholding. Ai mooni, ngau pepe ke tuke mooni. Ka tāti ki te he wha po in hiwa. O whamatala koe ko mau pehe tokua, koe negotiation pe mo to taha ko ini ke tuhifo ene ono charges tane tala ka to ka me go involved ko uhinga e nai whaka iloi kilo fa pointiwa sai ko fa mandala na mai ka ke o peatu le Mahina mo os ave motor wangi ave mau. Os ave motor foi pate go na fe mau to ta ko ni. O fe tau foi pate na ne o mai. Pe hingo go na ne o mai. Ka ja hi moi. Ai ko kusio leva. Hanga fe ke tau hanga ke tau whakamore paanga. Ono whakatu ha national security. Ieti. O tau insecure pe tau tolu I loto whanuani pe. He koe toi whakalolo mataha. Koe pehe mai o ku ostutune whakamau lahia. Ke hoa tukuange ai titei lai hopo. Kitua. Koe nei toko ospe. Nei toko ospe ai whalere he komniweli e.
ai workshop i he Latima House principle. Ngahi principle i good governance. Katoa, ata kitua. Confitenia the rule of law ke tatau. Solo ka koe uhinga kono whakafofa mea koe ni mo ne hokono taimi. O pionia me tau. O mama oe me tatai tau atamai. Ka kia o ko sio ki he invisible hand he umea koe ni. He koe ko au talo e ku huki wharearea mo e ku kalanga i pale magoni ai whakataha pe ai police commissioner attention yare whakauwha mawanga he kato pe tamata ai koko kui i whakapotoi he koe siutisio penol ko siutisio penolo koe review koe nai whai koe he consultant me komni weri he wanoa tawha na nehanga o whakarea i o kutai whakonistu tone pe neongo tu ai walutolu pi me walutolu si i he konistu tone kanane pe tai whakonistu tone tai whakonistu tone he whakaukauan koe ne draw attention ni ke me whairea kui koe authority ke iai hamawhai o ku wahe ki hataha ko pau ke te waki established pe koe authority mei whe koe ke puna ea mawhai aia koe nane hanga o whakaiki koe kupu ni manoa une hanga establish koe une establish e mea kui koe privy councils pe koe whakatato koni o kui kai ke ha mawhaia o ku whakanau aki o kai ke koe whai kupu koe au ne hanga establish o kui he discretion pe ene afio ke ne whiri pe ko hai e hoko ko haane kau whare ngata iai pea koe mawhai pena ne hanga he kupu koe au whamawhaia ke sino koe ni ke nau ku whanongoa hatangi me he mautofia ki hono taitolo mo hono kelekele. Ai koe ngā koe whai dimension whake mautofia mo kelekele koe whai dimension whaka talatu whakaholo. Pea ku uhinga re vai ke ua tangi tau peheka pae tau peheka hange koe hopo koe whila ke pa. Tai whi maari rewa tama koe pea koe ne tangi pehere wa koe ke tangi a ke whamauanga tangi. Koe tangi a ke whatatokoni pea koe mawhai pe au tuhu i tonu mai he koni stutone. Ai mawhai pe koe iwi e whatatokoni. Koe tō koe kupu walu tolu koe ne establish e pēnolo. O pehe ia. O tū heni ai pēnolo koe subcommittee e whatatokoni. Aia ko no foi whakapipiki ko ia. Ko foi whakapipiki ana e pehe he consulteni. O ka e whakonistu toni he koe kia o authority ia. Ko whatatokoni o kui kai ke ia hane authority. Kene toi whai toi whotuutu ke nau pure e whamauanga. Ai koe subcommittee. Ai koe mea koe nau whapehe. Koe huu koe e pēnolo e whakapipiki koe mawhaia oe whatatokoni. O hange ia hatau pehe, hatau aha ke pongponge u hau he mitia. Oe whakareiti en kua whaere. Ono hingoa ene ki pepe ego. O solvesta.
Kono inga he kwa kia ha mawhai. There is no capability. There is no capability kene whakahoko e function ko ya. Ai au pehe ka ke sio ke. O kai kia hata e whanua maman ka pau te ke whakai ke kau politiki. O kupurei. Appointment. A police commissioner. Talatalati. Deputy TPP. Pe moe AG. Pe moe kau mau. Purei pehe foi sino ta. So ko independence of judiciary o ku whakamalu ia he mawhai o e pēnolo. Pea he warea pe, ko no inga whako ngai sino la rahi tolu ko ni unau keke. Nga ka lava ke existe check and balance mechanisms. Hanga rewa he polisi o whai whakatotolo. O taingo te nā mai mo whakatotolo. E whehu ia rewa he TPP, ko ngā he, ai ngā he mea, mantu e taka mahu inga ia hono function. E whehu ia rewa he TPP, ai quality o ngai whamooni o mai. E foi process ko e te nā rewa o validate foi. Ai mooni mo possibility o existe allegation he. Porque taingo ko e o mai ai, te nā mai o ai ke whamawanga. Ka sivi ile vai whamawanga e na whakamooni, e mo e na allegation. Ka koe au nau ka koto kato pena tol he loki peta. Si o hoko ai mea koe ni. A rea pe a prosecutor investigator ai koe polisi. Pea mo e TPP ke na reduce amount of evidence ke whahu ke whamawanga. Ospate a rea pe a TPP mo whamawanga ke close mua hopo koe ni ke ua tuku ia ke ilo he kakai. O pehe, o mo pehe, solo koe uhi koe, o kai whoke uto maama. Mana tui koe fuakawa na mau whai. Mau truri loyolo ki hene a whio. Pea mau tauhi ko ni suntone ke maunion. Pea whai ho mau whatongia ke rere i tā. Koe uhi koe o mai ke motu ane whatongia o national security. Oku mawhaki toki au pito e gati au. Koe malu mo e hao o society aho ni pia mo e tau tangata hoko. E makatuunga i he toa whatongia. E whakahoko he motu ane. Aia ki au. Oku i kai ko haa ki mea sisi e. Na kore ke komisiona. Ke whaha whakataha. Neongo e ne ukono moniu. Oku nau tala ko toa beoku pere ngesi sensitive. Kauku pere ngesi ang kau pe mo sensitive ang kau ai mau whatongia ki he kakai ai whanua. Ki au o sui mai ne ahio. Ui mai kakai. Ki au o kulau o hono whiri au me tonga tawhitu he nei kai ke u alu maha whahinga mea. Nā ko alu pe o kore. Ka pau mauloto ke pure i le reipa o hake. Fofonga kakai ke malunga ke mausio kita. Tamutu ka mai whiri. O sui mai kakai. Ui mai ne ahio. E ne tōwholo whalai whare alea. Ke mou pure i le rei. Ai tuk hau e whanua. O hake fofonga kakai mo whakaluku fua. Pea mo sio kita. Ai ki au os alaini ngai me ko ia. Ko i whanki manusi gonu hoko i loto. O ko wongo i o kai ke malu e whanua ai. Nei kamata ko ki whatata no be solo he kono ngau. O ku manatu i fe kau ake umea ko ni ko umea ne kai ke whaha. Amanaki kia e. Ko e taingo e mahino i ka te au ai lahi e tō mai wakapuna me tau ko osi. Ka kai ke uhinga le rei, kai ke maa opo e whonga ngā we, he le volo o governance, ka kautaki. Nā ko ngoi,
ko tunga fatu tamaki Taim gana o mai ai he toko taha ne launga ko more ne container. Foi whakarea mai pe ko ne container na to o miwa. O si o tau ke tae malo e whanua. Nā kai heu to e taimi au o toa pe telefoni o tā ke wa ko ne national intelligence. O si mahina ka au ia te ta corruption te ta highest level. O ku kei ma ui pe. Koe natula oi kai si ha tau pe ha tau misa polis ala ngai tu tanga I faina na tu kui market po ala tau puri natula natula ke au pito ke kulava pe ha ia ha e fi mono he puti o alu ta no ni container sol Koi. Container hi kai ke mawa he container ka ia lori container o ton Pe kai ke mawa he container ka rewa ko alai ne upepa me he shipping ki he stevatoringi ki he port authority ki he custom Pe ka tangwa ne na hu mai lori container he security ko pau ke alai ne ume ke hoko e ke malawaya o hoko e hafoi o taha o pau ke ia taha o kui e custom o whiongongoi mo taha e portfolio o whiongongoi mo taha e stivatoa o whiongongoi mo taha e sleeping so ke loloto the organized crime koe ki talavou ko na puke he kau polisi he wafe ua tolu pe puke he whamawanga ne passporti pe au vare pe ko asimaya I Utah Pake whakau ka mea koe ni puke ne passporti ko passport Amerika Pes whamatala koe na mauna e hola ake tangata koe ni mei tongan ake passporti tonga o alu ki fisi tu uta ki fisi alu ke ambassador Amerika o issue ene emergency passport ko ne claim na e more ne passport pe poki ai ki uta ke pesime ko hanga o pe ni hatoko taha e fe kau aki ko ni ai ki au o ke feho I mai foki he unfair tutuni e hopo mai ka kou tāno atau he corruption mo puria au pito e pulelelei dimension e pulelelei me ngai au fatongia ngai umea mai ko yu ila ha mea hoko pongpongi ko wai ko sangato au yeso o mea be mahino ka te au kai ke tau fai ha mea ke mea ko ene tau tonoa ke tau whafoki pea e tau tore tu hawe kakai tamte ibe mo va polisia tamte ibe mo va national security au tata kumia hano whainga maari au te whoki pe tau tolu ki whainga whotutu koea ka pau o kuiai ha special treatment ia ki a whaahinga I whotutu e anga I tau whao ki au kai keu toi tui ke national security kai keu toi tui ke utanoa koe ke na toki o atu ai ku tohi ke me perspective a aku ki he tahe kauloia hena he kau aki pea moe keisi o ai ke tipo tai mai pe minu sila ki he ka koe dimension ko whatala noa ai
kono toko mai en ka awe ai issue go ni toko ngo e kuloloto. Toko e threat pe moia ke national security. Ko ta ko ni nai hike tu ki Nusila e he valunga fultupu. E tau fitu pe tau vai. Kako e ulunganga mo nau o hoko e palpale mago ni ko e atakai a Nusila. Pea tau te ai, pea ko pehe to kua ke tipo tai mai ki tongani. Pai te aha, ha familia to ta ko ni i tongani. Kako ai ke fehu ke ngai fonua kau nga api, he. Ko ngai he dimension go ne regional. Ko ha e nau whakakau. Ke nau tūhake o tipo tai mai kakai pehe ni ki tongani, pai ke hana. Hange peha nau hanga o extend mai ngai networka o drugs, mo organized crime. Ai o kai ke loloto fe unga e nau sio, ko hono malui ai nau national porta, o mau inga ke nau malui e region. He koe, hange te wat whatata koe, hange koe kauta hapai ki koe Kamachero. Kono tipo tai mai tama mi Australia. O vale pe autoria ko establish va ai ko tama me kaupai ki koe. Ko si establish mo trucks mo ai sio que ko tai mai sine no reckless ai Australia me. Kai ke nau consita mai nau toluia. Pa foi go una uhin te nau o mai. Mo ke nau lava o raki anticipate halafononga. So hoko ia ko mau anga pako. Pako nau toi fai ngata ia ngai mo nau tolu. He nau poto lewa hange be ha nau hanga expand. Ko nau tipo ta ko expand e nau tolu networka. Ke kai ke ngata pe palapare mai a seria kai whakakawa motongani. Ke palapare mai. Aia ko hinga i whatanoa ku mahu inga ke whakakau loloto kautaki. Ko e mea koe ni te hanga o haki. He kou toka whakatoka ngai haki, ke kore mai loe a koe ngā koe ne client. Ko whek toki lau hifo material. So, na e hanga he paremia paremia Nusila, o repeal ke paremia Australia. E nau tipo tai mai kau Nusila ki Nusila koe te aha nau link nau tolu. Very little link for family. Ya koe whai Nusila ka tau tolu. Ai ndia ke nau hanga patai mai kau ti e kau criminal. O kai ke toi aha nau link nau tolu ken. Ai so ke folta pe kai ke tau kau whaka nei pahuti. Ko huinga ku whakatara noa lahi mea ko ignorance o tau whai pe e tau whakaukau ngata o ngata pehe foi te moa wae pe tau lahi mea ko corruption kau huna whakatou huu loua pe ke pure kofi nona pure i kofi Oku mahina foki, oku mahina bega te au ai mamafa ko ia o hahia ke contempt of court he tutuni kuna whai. Ke konga ni koe ki utokanga au koe ki utala no au he tutuni i kako fi whakafoki au ia e tala no au fi foki mai ki ke konga koe ni koe na e whakahoko. Mahina foki koe keisi koe ne masi koe ni me panke pure. Na kai ko ha case na to ai pe wiki ko si pe hopo i he wiki atu pe hopo i mai ko na fai nga ko ni me ta ko si ma ba ta ki mu ai o ta fononga mai ai o longo mai ka fai nga i no silani na e case pe he na ku lau i he ongo
na e osi hu e toko tahaya ko ia kihe pilisone. O stau tea ia ko ngā ko trucks na o mai hene ngā weanga. Pea si hu ia ki loto. Pe taim koe na ange hano tau tea koe ke whai, na tau tea i pea ki he lahi ko koe whi unga mo i mea na e ne whakahau ko, pa te tau ki he lao heni. Na toki hu atu lewa ai a timi koe kau prosecutor me kau lawyer, o toki whai lewa na warea na toko was whai tau tea ia. Whai rea na warea na upehe ka pau e rea e masi i loto, te mau te whakahu lewa te whai fo ki whamau a ngā kore ka nao tolu koe ko mea e koko, pe ke tukuhifo tau tea. Pe nai lea masi o tala e umea kuna nau fia mau, pe nai tukuhifo lewa hano tau tea. Aina os whai pefa i hopo ia he tuunga totonu, kai toki whai negotiate o toki whai tukuhifo, i he taim kuna e mau mai e mea nai fia mau. Koe mea ko whai ke ho haa koe, whakau kau antu. Ko tukuhifo, ko laki lea le whai tukuhifo ia, arifo me kilo taha ni ma pe taha fitu, arifo ia, o kilo pe 5.5, pea whakasi isi le mo hono tau tea, na ia aina mahino le wa ia, ko umea ko toa na e whai hange ko eni ko no malu i ko hono le ko ti. Pe kai po ke no whanofo i whakamau ia pa ni talamai ko case ko ni malu. Ka orewa ko apply atu e he talatalaki pe ko loya e taha ko ia. Pe ka pau na e apply e taha ko e ka koe ke loto ke talatalaki, ko pau ke nau aken se mea ko ia. Ko ngā mohe whahinga uhinga he koe. Ka ko uhinga mea o ko atu ai whakau kau hua hau na e anga whe te seo atu ange koe wha mea o ke whatala noa ki ai. Ulaki whai i mea o wha ia atu ni mea o wha ana ka uteke o mai ha mea ia ke ngā ke hange koe nikosia. Heku moa ni pia kula pia whai a mea ko ia. Ka ku kehe ta whakako. Ai koe mea ku hangari kehe ai hange e nia o ku ngāwe aki. E he kulupu koe me kau loya koe talatalaki ma kau polisi ai fo i mea ai fo i area pehe ngawe aki ko ki fo ngai ki hange ke ki ko ia ai fo corruption ko ni ko fa ko ke toton ko ke ma ha hingo na ke toton ni ke fa mea ko ia ko ia wa fa tu pe solo ke corruption ke por covid e kono mo ni kai ke hangari ke he ungari ke o kai bege uhinga lele taha fokia e maka tuonga good governance good judgment ke kau fa mau ke nau rationalize mo nau fai tu rational thinking ko ne more pe ana ko ya more confidenia public pa more le vai ko hala fono ka hau ya wa fia que ahora ko mau inga me ko ni ke mama ke uhinga lele e ko me ko fa tau ka ve pe i fa le area ai mau inga ai ke pure ile ko yo no fa tau ka ve te pile o equipe ko te pile ka independent ko te pile ka patoa ko te pile ai ka minista ke au o ka tau ai pe peko hai o ko tu ya uia mangia pe no malangai ke pure i le fonua ke hoko ko baseline ko benchmarking ai ko au ko ongo pe aku ai aligning ai galaxy ke hono pure i le fonua ko ui mai ne afio ke me ka ui ka kai ke au ko hanga i loi pe ko ha ui ngai ka tuangi pe ke tau te kai foi me ko ni he na ka wa ui ho vale ka wa ho vale he mahino mai o mo ni tu ko aki pe ko fe hu i ko ke ka commissioner ka deputy commissioner ko ha tari
he koa o taliui o taliui ki whare o taliui ke koni sutone o taliui ke ne avio o taliui ke kakai ko hai tali ai ko ko hinga foki ko fatano solo ke alo tau toka nga ke atafalahi not the event e tawa ke root cause ai go hinga tano more container hola e passport tonga ko tuhi fo hopo ko ki katoa umea go ya ko ngahi atapi ya ko ngahi fua ya ko effect ya ko pule kovi ai ko fehu i le vai ni ke kakai voters kakai to tong tu hau tu ke tala noa ia ko he tala noa mai pe mo loto ke pule i le telefono e ko root cause ka to ko mama fa uhila ko mama fa ai pensini ko mama fa vai ko mama fa umea ko no root cause ko pule kovi ai ka pau te nau ke o mai ai pe mo pride mo toho aki mo mea kai nau ta no mai he funga te bile he mama he makatunga pe ko kavenga e tolonga mo tulo ai melino to ton ke what say han hata hai ke ko nga ke fa mantina ku mana dui benga I proklama henga tawat ko na ke fa tala no fo ke fa ha ke ki fo I ko ngo fio ngo te ka mo tamata pe ku nga fa ga ori he ko to ha ke mo be fa le are ha mo fa ti peti tai mi go fa ke ha ta ne ta mai ko tu ko ni fio ngo te ka mo ta ka ne o ko ha ngari fo ga ori ka ki fo I fa re ai no ku fa tu ta ma ki abito I he me ko ko o ka pau e a o ka hanga tu nga pe heni corruption pe feo ngo ye a te ka pe mo ta ka ke ka ki hoko mai mo ke ko nga ni oi na ke tala no foki ki fa ta to ko ni pa mo pa pare ma hango ko kupu ko na ka ki ha o ko ki ha na o ma fai me pe he ai na ta fa por kala ma pe ki ai ka ko I fa le foki na mo tala no na mo te pe ti ai fo I lao ke o ku huki whare area ko inga o ku ange rewa ai mawhai ange ha ai mawhai kun ki he tangi ki ai ko kehe pe me whakamaonga tangi no molo ko tanga ki ka ku alu rewa ki ange he kupu ko iai mawhai I he tu I pe mo whakataha toko ni ke nau whakamau I ke kawa I tau ngahi me tu whonua anga whakawhonua mo ngahi mea pehe ka ku whehui a ko kupu ko ni mo tala noa I whare area ai ko kupu tene tuhu I hanga tono I he koni stu tone o kui ai mawhai whakataha toko ni pe ko tu I he whakataha toko ni ki he ngahi mea ko ia ong ne tuhu I pau ai ko kupu ia kune hanga tono mawhai ka kua ki hange ko mea ko ko ye solo ko me foki ko fa ta no ka pau mo fe ma o ma fai ko ya pe to hi he ko ni stu tone ai ko fe uia ke a uia ko fe ui ko hai ke ia ma fai ko fe uia pe heni ko hai tene a whanga tuku ai tala tuku whakaholo huti temen huti saiti koe lao na Italia he wanoa e pureanga koe neto kosi ke nau ke whakakau mai ai dimensions o ngahi tala tuku whakaholo ki he whakamauanga ke he consideration e whakamauanga ai ka pau e aha hia ko ate tau kapo ko tau kapo o ko ngahi ko tala tu whakaholo ia pe kulava rewa ke konsita mandu ko site black and white ia ka ko tau no ko society he Pasifiki ko no pe kainga ai pa kulava rewa sai ko hinga rewa ai foi lao go ya ina scenario o ku kai fie mali hataha ai mamahi ia tutune kau whakamau ko ini I he hopoi o hahia o mai ai tala tuku whaholo
ko whakatonuhia pe ko whakahalaia. Koe. Whakapaure wai taha tai whie mari ke apil, ke tangi. Ko e whakaukau rewa. Ko e whakamawa tangi ko e kaupālangi ia. Te nau lava whewhe o ti te men ai tala tu whaolo ko ai ke tohi. Ai ko me ko koe o ku ave ai foi kupu ko ia tohi ia he kupu ni manoa. Ko e mawhai ia ai tui te moene kau whare ke nau whanongoa ai apil ai tangi ko ia. Tau te whita ko hamea koe. Ko e koe ngara ko hamea ke tu whalo. Ka pau kai whi maari hata hai he loa koti. Ko ave rewa nau apil tui pe moene kau whare. Ko poini koe aku. Ai ko poini lewa ka pau te hanga whatongai. Ka ai lewa ha mawhai to tonu. Ai ko ulau o he consultant ni. Ko authority. Ko authority ko ai ko pe ko hamea mo whakamau i ko authority ko o mai e kupuni manoa. Ai ko uhinga pesol. Ke o mai e u. He ko lau fuga e whakamau lahi. Hopo e taha. Anga he whataha toko ni o whatu e lao ke whakangata ki hanto hu mai taimi o tonga. Ko tūtoni ko koe, ai koe nau, pa koe taimi ne whakailo ai, i he kupu fitu a tau a taina ko koe ke te tohi morea a ke te whakaukau. Tau kapu mai agrewa he pure anga, koe priloka ti pawa bea i te awhio, ke ne whau e lao koe. Koe tūtoni ne in this modern day and age, the monarch can no longer claim bureaucratic power that the law does not allow. Seke he mahino, Kua pau ke tohi. Ko mea ko whinga ko solo. So toki ko toki tāmai ko ni ko ki whata ki o kawa kia he tata. Koe. Ka o be ki ta whao se Ki bea whiu i ka. Koe. Koe. Ka to kumpi e whangamari. Koe. E kua na isi o ke ta noa i. E whea i Io sai pe e kapau te toki I hoko atu ai. He ko waipe ma whanki whehu na wai ka sai pe ko na me lava peta fo I hou ahe ne lere ko. Nika ke teo ko ke he I ho whataha ka tau toki hoko atu ko ko e ko whainga maari e pepa ke tohi I mai tala mai ke toki announce ke ta lere atu ai. Ta lere peta ka toki hoko atu ai. Kai fitu ai jes. Koe. Ki alu e whataha koe pa alo ki whamasino tāpuru. Ok, malo pito e pibe, e dato ki sio e fitu ai. Ok, malo. Yeah. Kai fa malo te mo tolu he lava ke mo kau mai he konga ko ni proklama me lava ta ho eta I he ahoni pe mo hoko mai franta e minister ka ge he kumo lo before que pau ke fa hoko ngai fatongia ko ia ko fatongia e pau ke mo ka to hoko te ta proklama ai ka ko ni kune ta mai pe ko e hoko e fitu ai fiafi te tau e whenga peke tau e porkala mai ai a koe fitu koe atonga koe ono ia koe a Nusilani tau bebe ke hoko e ono ai fiafi te mate foki mai ai ka pau ata ai pe ai minister ke lava ke te ukore ki ai ke ne ki tuku I mai ai konga koe ai fiafi ke honga tāna ki I ho mo whehu I gotoa pe mo o mai he polokalama koe ni ko nga ke tau ki tari whehu I pe anai ko nga he koe ka tau toki hoko ate ngai isiu he kusai pe ko nga te lere pe ka hau ko nga ko se fo fulahi apito homo whehu I ka ko nga ka te wanga whenga ke ukore ke ai fiafi he fitu ke whewe mo ke ki oato homo whehu I ke ne tari mai whehu ko ni mo mai prokalama ko ni ko se fo kau ai mo whehu I ki he paanga na ave ki he ke lavu ke akapulu mahal ko hinga ke akapulu ko ne kulele he ahoni ka to umea ka to ko ni mo wife ko ni
na ka ke ulava o si o ke ka ko se pe ku lai o mo whihui ka te hanga o tāna ki ka toa mo whihui o tuku ka whai whautā he ko ngā ke a upe ko ka nai ke hau pe hanga lagu ka toa ki ai ke ni ki tari whihu i mai he whai hoa taha ko ia ko ngā ki tau ki tala no ai ka ngā ka toa ki hoko atu ano whai ke he ngai programa koe ka kou whamalola he atu he lava koe ki tau ka whataha i ahon he programa Patanga bena e ongo le rea te peta poloka marketing model i he ahon pe a ku whamalo foke tau kau sponsor no ke sponsor ma koe tau poloka lama pe he ke te kina tol ko toa pe o ku nau whahauko nau poloka lama i he Vipen Media o ku lawa ke tokoni moia i he no lere koe tau ngai poloka lama koe taimi whi mo kina pito eni i te au ka ku kina tol ko ku nau lere nau poloka lama koe priority whiga ura ki o kai koe whatwhanua pepa mo ngai polokalama ke he koe polokalama koe conservative common sense pe me Amerika koe e hoko te wika au e tau polokalama koe pe mo e tufunga whanua alo au pe he ke professor ino ki hua kau nga e whakafoki mai u polokalama koe ia na i tu upe koe ngā koe wholau ka koe ka te uwhenga bea kule le taha ke tinga ke lere te upolokalama ko ia ko inga ke tau whanonga ai ki he tauni i taimi tatau ke la pe whahuhu holo ai ngai tuke he ngai taimi ko te mo ua opito ai ngai whatongia ke he pa ki tukutuku ange ato a pangi polokalama kore ke ki tolo i atu ki hoko kage ko tau ka sponsor Ulo pe ke whamalo ia ki nau tol pa te o se tau programa ko e kautaha ko South Pacific Loans as tale ki tupou kautaha finance ia o kunau wheau e ngahi whia mao ko toa pe ka inga tonga ma ka inga Pasifiki no valungea valvalu hiva valvalu te ke lava o fitu taki ai ki as tale ki tupou pe mo ni ka unga awe mana tu yu kwa ke ihenia as tale ki he ofisi o ku lotonga whahau ko ne ngawe whawhaifikau ka okune ke commit pe ia i fica telefónico na au ke fe lea pego ka stareki pai ngo fua pega ko fitu daka stareki o tai pego no valunga valval hiva valvalu talangi ki idea ka stareki to bo pe te na connect na tol ko po fe fetu mamani o ku fa hoko ngai fa evangelio a stareki te netali me pe telefoni me fetu ko ya o fakakato hofie mau ka ngata i he South Pacific Loans ka ku te tau whamalo ke pamantua ke te kating mautolu kainga mo ulawa ke a whea mai tau wharekosi i loto nuku alofa i he whika hiva hanga ko ke tau mo e piau ko tui ko e ahoni ko wakai hifo o ku tokolahi a bito a ki mautolu o ku mo i wharekosi pe he whoki ki he hoko atu ku ma osi mauai pe mo hape whainga nau whia mau ma osi mateu i he wharekosi kene te ko ke whaafofa mo whea ngai whia mao ko toa. Peki mo tolu koe ngai wharekosi ke he o ku whia mao ngai nau klipa mo hafua ngai mea ko ia te ke lawa peo mao pe ki he Francis Tickets i loto nuku alofa. Ta whaki ko Francis Tickets o koe ai wharekoloa wala ko tui koe tau ene wha ene lere tau wharekoloa wala mos maheni ma ka customer pau mo ngau aki o ko tu ko ke tala fili te mo tolo ofa pe mo ma ko ia ko la tilele nga wala ko no atu ma style ko ia fi unga ia ke te ko me he ma tu a pe fine ma tu a te tau to tu pu ma ka tala vo ka fine mui o wa o ke tau fa nau lava le pe hanga ke tau mo pe au fi telefoni wa fitu tolo ni ma pe koe walu fitu noa, walu ni matolu, ka ki ngawea ke telefoni wa fitu tolu ni mano, telefoni ofisi ia, te koe tari mai. Ida he whare kosi, pe koe, pe tsuesin, te ke lawa lewa o tala noa atu ka ki nau tolu. Ke ki ngatai o guai foki moe ngahi mohenga, whamolu kone pamu ea, pe moe ngahi mea ufi mohenga me hafua, o ku whakatau atu moia i he
i he wharekosi he loki o koe pe a loki storage ai o ku whawhonu ai te ke lava pe o wakai ka tiki nao tolu ma ke mamata ai o whatau atu mga hi mea ke he i ai. Ko tima koe lava e tau proklama koe ki he pongini, tau toki hoko atu ai fiafi. Whangonga ai ke ministahan he ata, lava ki tau kau whataha mo ia. Ka mō mea tau toki whelongo aki.